o mātou tamai o i le langi. O mai lo nu le loto ma walalo le tua nei tai o lo sapati. Mātou te avato le vi inga o ta po inga ia te o le tua pa ia lava e whaavavau. Mole fio mai o lo wanganga pa ia i le menei. Ia veila mātou ta po inga o le taulanga e osi, e alua elon manongi mai talia e lau fio. Pamorien nei au fia ato unga lava. Ono Yesu ke viso wa mātou te talo atua. Amen. Pala watu man whalalo i le sunga. O te whiwhaitau ina ia tasio sa whiwhinga le wauna le tua ta vita. Salamo e unos fumaltas. Le tuai, ia e whaafonga i lau alanga. Ia e liliu mai i lau talo. O te walau atu ia te oe i le ngata anga o le nuu. Pe a whaavai vai lo uloto. Ia e taita ina au i le papa e sili o na maua lunga ia te a. A wā ua whai oe mo malu, o le olo ma le malosi ai le ua ita mai. O te nofo e whaava vaulava i lau whale whetawhai. O te whātuatua i le paolo o ua paau. Amene. Tāwhia whinga pateriaka ta vita. Papena se anganga o le nei fuitai au. Tau ia i tātou o paleali o ngā luenga fōfoa le tua, no tātou whapei. Le tua le nei taia, o ai ea le tangata o e manatu mai ai ia te i mātou o le whanau o ngasala. Mapu atu ia i mātou le paolo o ua au, lo mātou tua e whavavau lava.
Le alofa na o le tua, na ia taʻitaʻina ai loutou soifua ma lo matou ola. Le vaiaso ua tuana ia o paganoa le nuu o le tua i tiu te mawhaiva. Masani o le vaiaso pe i ona tātou whenga iai, tapua inga na i o tātou mātua i mauta malawa. Ai ar whenga iai, malosi o tātou i kalesia i ngā luenga. Whanau a onga i a lātou a onga, e ngata i leo alu ma whanau a le tātou i kalesia. Vi whai ai o tātou loto i le tua, nei tai au. Mau tātou whapeane, pangase a tua alofa, e alofa mai alofa, whai pēr mo i tātou o le whanau ang sala. Pea ilo leo e whai ma whonga le tātou tofi le nei tai au, e maisa sunga to ina i a mantala. Watu aile a au whawhelo inga le au le tua malosi. Ia malma malu o le tātou i kalesia masani ai Wellington e Samoa. Ma tau te whata alofa tu ai ta alofa lava. Shalom. Shalom. Manuia sapat. Sapati manuia. Ele leile atua. Taimi uma. Vai tele le tātou anganga o le whawhitai i le tua. Tātou whawhitai a te ia ono me Sicilio whamanuianga. Ia o lo ia wha oa ina i pei tātou i le aso ma le aso. Tātou whawhitai le telo ana whamanuianga le nei vai aso. Ia le ngata o le ea, o le fususu ia i mai o le taupe ono tō mai tauina, ia le tō ulu o timunga, ia o le malosi fo i o matangi le nei vai aso. Ai ese langa le lei o le tua, tātou lata ma le whai unga le vai aso, tātou whawhiloa ilon sapati, ia ese le mātango fia o le alofa o le tua, o tātou maua i fo se wheloa inga fia i le nei tai au le sapati o le tua. Na vei leo e whai ma whonga le kalesia, sunga le whai au tātou le mafuta nei sapati whaltua, sunga to ina malpai o le kalesia, e whawhelo i alo i al tātou tofio nei sapati o le sunga le au ia pasta Neru nui ali, e mal whatua i alo ngola, ia o le a wala mai whina ngalo le tua mo i tātou se upu, ia o la ia whaso ina mo i tātou. Whawhelo e tu fō ina i o tātou paanga masani o tātou a inga o lo mai mo mai lunga o penga te whailangi. Ea, talia mal fia i al whaatasi mai tātou tapo inga le nei tai au la whaalia o tātou fia le tua lo tātou tūlai, tātou pepese whaatasi le vi inga o le tua o i lunga le tātou ie.
wau le tātou tāpo inga le tua e ala tātou talo, tātou sa ili le tua e ala talo. Lo mātou tamai o le langi. Fia whai ae o lātou whina ngalo mō mātou loto nei tai au mātango fia o lau sāpati. O mātou tā la pui pui o lau malu malu, o mātou whale mai mātou te whafoi atu o le vi inga o le whamanu, ma le whaftai ate oe le tua. Mātou whaftai le tua le tele o lau alofa ma lau wāanga le lei. Wawai una nei vai aso sa i aso iono i fe au manga luenga sa vau ese ilo nu. Le o mātou mapu mai le sāpati o le aso e fitu i ai aso le nei vai aso sa. Ao lo wha pena au na wha lo loa pe au lofo o la o fio lo nātou soi fua mo lo mātou ola. Mātou te ioele tua tele whaingatā. Tele whawhita uli malu i tau. O wha avlave o ni tupu e o lava le malanga le maliu maleoti. E o na la a fiai le whainga malanga lo nu mau tangata nei vai a sa peita i le tua. Pangai se tua nā lofa la o fio. Wa sopo loa ia whaingata ma ia whawhita uli uma. A wafe mai manu o la o fio ma uftia i lo nu le nei tae au. Mātou whawhitei le tua au vivi i ma pese lo nu mo tangate lo malu malu ta puai ma futai le ngate lo au fainga luenga o lanto futua ma ainga ai mai se wo mai masani wase si mai le nei sapati ma to vi ala va oile to ya va no ma taimi e ma futai lo nu malau e kalesia ma to tanto no foi le to ni si sa va o se ese na va yaso malanga ma to esea o esa fenga mama i lo tino whainga tā ma whawhita uri o mātou whiloa i ma mafuta le nei sāpati vi ia lava oi lau wāanga le leile tua. Pangale le ie si silo na mātou whawhitai nei mea uma o na le tau langa na maliu ai Yesu ke risolo al pele to tasi a wa o lo whina ngalo le na ia le whanau se tasi o mātou uma a ia mātou sau whanga umai le langi male o lai whawavau. Lele ie mātou te iol nei tae au le tuolo usapati pangala valea. Le lofa si le eso la o fio au i mātou e se whanau le fotu o le anga mase i ate oe. Mātou te talo nei tae au whaato ese i o luma ta mai whaamolmole. Se e talia le i fonga lo nuole nei sapati le ie. Te lau temi mātou te whaangalo i nai la o fio le ie. Whaamua mua meo leo langa ma le soifuanga Pua o mātou loto i mea ma vai atu ma mau atu. A o mātou whaangano lava le lofa ma le anga le reisi siri ese o lau fiu. Mātou te talo le tua whaamolmole. Se e whaamangalo le fonga lo nuu le nei tae au. Mātou te talo le nei Sauniga ma le nei tae po inga le tua whaamolmole. A fio mai alo wanganga pa ia. Ia wanga ina i mātou la mātou whaalongo. Sauni lau au na whaife au e whaasoa mai lo whina ngalo le nei tae au. Lele ie mātou te talo i whaunga mana lo wanganga pa ia. Ia iai le anga le leo lau fio lau auna. Tau ia na o se au aune ala vaa i lo whina ngalo ia feta lai oe mai le langi. Ai mātou whanongo longo le nei tae au. Pamni ia lau auna molo na malo se tula ia le fata le nei tae au. E fola lo whina ngalo le ie whaamul mole. Mātou mafuta fo i mal faltua waase si mai fo i nei vai teimur tau sanga. E ailo wanga le leila au na malfatua man lo fualo fa mol. Me elo no le tua la mātou whalongo le nei tae au. Mātou whalongo malongona, whalongo le tangata poto. E whai e tuso o lo lava whinangalo. Mātou mātua nisi o lau i kalesi o lau whātou o toli e mai o le tino. Tono mautanga se ngase po tono ainga po whea lava lele i e whaamol mole. Se e wha pai atu lau wha malo longa i ate lātou. Ina whaatu lai le tua mai ta tonga maftianga le tino ono mai whainga tālo langa whaamol mole. Nisi o lau a whea i whaano noanga o na langa mliu mole oti. Lele i e whaamol mole. Se e wha maise ma wha mafan whana oilo mātou tua whaamol mole. Tālo le tui lau ngā luenga a mato le nei tausanga o mātou la sia. Whae unga foi ma le anga i atu le unga le māsina nona lua le nei tausanga. Lele i e le whaingo fiela mātou whainga malanga.
Mātou te talo tātou ma oe le tua, ia tai mua oe, tau tai oe la mātou whainga malanga. I oe iai whainga tā ma whawhita ure lo whaatari mai le ala, le tua wha mole mole. Wa e si le fia fufuanga po kalame whaata tio lau ngā luenga le nei tausanga. Tai oe le matai o ngā luenga e manu iai mea uma wha mole mole. Whamia lo nuu, whamia i ona tai, a inga uma lau e kāne sia, mai se lau talavou, iai manui o lau fio wha mole mole. Mia foi o mātou a inga o lo wha whangfong tāpua i mau tamalawa, o te ole malosi o le po kalame le Sauniga e ala upenga te whailangi le ie, i e manui o lau fio. Whamangalo i mātou, te lia i mātou le nei sāpaiti. A lātou la mātou te talo i atu o lo mātou li i malo mātou whaola. Amen. Wawau le tātou tāpo inga, tātou Sauniga le nita eo e ala i whainga taulanga atua mā tātou surai. Wala watu lau whainga luenga mo le whamau pino tātou taulanga ma surai. Whaftai. No mai lo wala, Sauniga tātou talo mo sfulua mal taulanga. Lo mātou tamai o i le langi, whaaftei tele le tua i la ua fio, ono au whaamnianga i lau i kālesia, i le neiva yaso. Whaaftei le tua ono al malosi, whaaftei le tua ono al poto, le atamai o le angava. Hoa i mai i la ua fio i lau i kālesia, na mwhai on whaatino tiu te mga aluenga. O le neiva yaso ua maua ail tamau ainga. O lea ua ofo inatu, matu inatu ia te oi o le sfuluai ma le taulanga. Alo mātou taltununga o la ua fio e au mea au malava, a ua mātou wole atu le loto mawalalo. Ia whaamanuia mai la ua fio le tua. Whaamanuia lau e kālesia. Whaamanuia la tau pisinisi, whaamanuia la tau ngā luenga. Mātou talo tauna i o mātou manatua le nei tae au le taulanga sili na e Saunia. E ala i lou alo pele o Yesu te viso. Ia mātou tali atu. Ia tuinatu fo i o mātou tangata. Taulanga soifua mo oe malo finangalo. Ono Yesua mātou te talo atuai. Amen.
Talofa lava le kalesi porua. Tono leo tuina atu le au talofa fa Failauga. Ia ele sunga foi al toina ia masoe le tai au fia foi. Whafteia le tua ia ona o sanga moria foi le sunga al toina ia man. I lumo no fuali o le tua. Mai os fianga lava ia tau nei ia me se foi al tina o le ainga. Ia e maua foi nei ava no matango fia to ia siasi mai el tatu e kale se porua. Amene. Ia o le mwhai lava na whangalo le kale se porua ona o nei foi sa ma ngā lue ai. Ia mau atu i loa i Australia, ma tu atu ai au kilani mau e lava le aonga i Australia Evandale. Ia, mai whaftai e lava i le lofa malanga le lei o le tua, tātu tu e moan le sa pati mātango fie, i le vava iatu ma le maitau atu. Ia, le ngata ia te o tau e tino i mātua, la wao sina o le kalesia. Ia, o lo tau whaia le whaiva o le Paul Fala ma ula le mula. Ia, te le lopo le alfa palangi o nala ngā ufa Samoa. Slap the mat and smoke the mat. Ia, upu nā to ina malo mātua e. Ia, e wha i loa e fo ia le tāua o le whaiva o le tā puai. Ia, o tā sanga e moli e tamam tina mātua. Ia, a walman ui o ainga. Ui o le kalesia, ia, me se fo i le ui o nu. Ia, mai o sfifianga tele, lava lea, nei tai au, o le nei ava no mātango. Fie, te lo foi o lea o lo, iai foi tono malu, ia to tele foi o nei tātou au tolvo, ia li mta mai tai. I would like to say happy Sabbath to our young people. Ia le tua nei sa pati mātango fie, foi on tātou. Feilauga iai, lau sauni lau au te tū mai lunga, ia e whai mai a sunga to ina nei. A wane ngalo ia tau, ia le pese whaapitoa. O toi ma whau, ele ia se pese whaapitoa na mātou tala noa i tua i oe, au te whai. Ai whai mai, an tua lau pese lea, ia maaria le na usul teimi o le aonga sapati. Ia e wha malulu atu, o le pese na, ele eimani nota o le pese. Ale mea la lea, ole a le usua el pese nei il lau. Ai a tau fina ngalo te usua i fafoi ol pese. O te malia e usu i fafoi ope a tau. Ya umal tātou lotu. Te lopo fafoi lea fo kāpaka. Te whaafonga ia, tau whai wha umal pese. Ia au te loana umala u pese ana le la. Teimi leo le. Ia. O le tai au nei le ka le sia u te mnatu e. A soa le fion pa ia le tua e. Ia i le utu lewa i lunga o le tātou ie. Po linga o le ka le sia o lumanai le toia fio whalua mai o Jesu Keriso. The experience of the church that shall live just before his second coming. O e silifia leo tātou ia le taimi a o lumana i lava to e fio whalua mai o Jesu Keriso. Leo wa matua i o tātou tū lata tu lava iai, wa matua lata lava iai tātou whai ngā malanga. Au te mna e whasoa le fiong pa ia le tua, ia to e whaalo tele foi le ka le sia woe. Ia wha sia foi le tātou whai ngā malanga whale nganga. A o lumana i e toi a fio whaalua mai. O fo linga lao le ka le sia o lumanai. Le toi a fio whaalua mai o Jesu. Ia, o tātou tuswhaitau la lea whaamolmole o te loa nae tau te tofu lava mal tuspa ia. Wa sa pati lava te su mai lava ma mai lau tuspa ia malu. Ia, for our young people, for the youth, yeah, you can turn to Matthew chapter 25 and you can read from verse 1 to verse 13, as well as Zechariah chapter 4, verse 1 to verse 14. Ia alela faitau to telo I tātou lau mātua.
Ia tātou tusi whaitau le whaasamo tātou mua le Sakaria. Mole o lom tau pue wha. Ia, o le au tātou whaitau whelafo ai. Mai le whaupo mua whaangata mai le whaupo sfun mal wha. Sakaria o lom tau pue wha. Whelafo ai tātou whaitau mai le whaupo mua whaangata mai le whaupo sfun mal wha. Ia, lela o amatai nātu. O fo mai le angelu na mātau tala o e whangu mai ia tia o e pei o tangata o whangua na moe. Ma o live lua i ona tafa. O le tasi e le tūtau matau, o le tū ngā suau, ma le tasi i lona i tūtau anga vale. O na tali mai leo le angelu na mātau tala, wa whapea mai i a tiau. E te leiloa ea, po o āmea nei. No whai atu wai lea li ie, o te leiloa. Oi ea oe le maunga tele. E whaalanga tasia oe i luma o seru papelu. Nā te au mai a fo i le maa tū le manu au pitolunga. O lo alalanga, le alofa tū no ai, ia te ia, le alofa tū no. O lima o seru papelu n whaavai na ai le whalele nei. Ona lima foi e wha umai. E te ilo ai foi. Wa awina mai au ia te au tau. E le li o au. O whai atu fo ia te ia o lo whapea. Wa ea na olive lua i le tūtau matau o la mepa. Ma lona i tūtau anga vale. Ia, tātou whaitau whatasi si o le whaupumulmuli. Ia. Tai tele, tātou tu se lua mawale ma te olom tau pe losu ma lima. Ma te olom tau pe losu ma lima. Ia, o le a tātou whai tau whatasi ilan whai upe moe o sfutolu. Matthew chapter 25. We're going to read in Samoan from verse 1 to verse 13. All of us. Ia, lela tātou whai tau iaia mo i la tau ia lau tolvon whai lavana e whai tau lau tuspa ia wha Britania. Ma tau i lo lima whai tau whatasi, whai upo lo lima wha ngata whai upo sumal tolu a whai maua whai tau.
Whamanuia mai le tua le whaitawina o lan tu spaia mtu maule vi inga ia te ia. E leo se whataoto e fau le kalesia, le whataoto le wo whiwhili le tai anu nei, amene. Tala wo levan la ngai nei tono le afiong pa ia le atua, me se lava le kalesia sfitu le toi afio mai. Ai wo mnatu lava le tai au nei e toi au mai. E ia toi whaelo atu ia te oe le kalesia o fōringa ia. Ole e kalesia. A o luma nai le toi afio whalua mai o Yesu. Lo whaeloa ina I tono le afiong pa ia le atua. Ai maise I le nganga o valoanga. Lo whaamatala ina I fo le tala lea. Tau pou e to se fulu e to lima e popoto. To lima e le popoto pe valea. Ale ata nao le kalesia. Te mawhau la oe wo oe tai alu nei. O fea le tūle te iei awa. O le ata lea o le kalesia. Ile lalo langil nei. Po tangata o le tua po le kalesia le tua. A o luma na I lavalo na toa ia fia o whalua mai. Ia ona o manatu il tātou au talvou ia lewa o mai aisi tanga le lo na whapere tānia. Mai au taltono voi e tāua mo tātou talvou e whaitau. At the same time, ia lela utau mawhai e translate le whasa moa. Mo nai o tātou tamama tina mātua. Ia o le misi atu ia tau te lola ie o loo mai. Mom whafonga mai le tātou ala ata foi po le ala leo I lungo le online. Ia, e taria fia o tō umalava le tātou whasoina o le fiongpa ia le tua. Se whai tau tātou ia lau talvou whaamol mole. E uia lute loe tō tele lau mātua ia e māsani fo lau mātua le whapetani. E whai tau ma le tātou a kuautu le lungo le tātou ia whaamol mole. Ia, e tō lua I tua inga tangata pa maina whaatalitali ma vai waters. 2 classes. E lua I tua inga vasenga o tangata na whaatalitali ma vai. Ma tuli mata I atu. I le fio mai o Yesu. O I la tō o vaenga I e tō lua. Tau lato tau tino atu. O loo lato whaatalitali I le fio mai o Yesu ke riso. Se wha wau le whai tau wha molmole lau talvou. O tau pou uma I lātou. O lona winga o tamai tai. Tau pou I lātou. E le I whaia ni o lātou ainga. E tau mai e ie whapena le tāua. E whapena le mamā. O le upo le atua le lātou te whasoa ma whaelo atu. Te peo na whai mai le salamo se lau skuiva whai upo se lau mo le lima. O lau a fionga ole. Sulu le I o vae. Ma le malama yo wala. O le sa uni tau pou nei e tō se fulu. La tau te wha malama ina le ala. O le asava vali atuai le unungari fau. Awa o le wha ipoiponga I tono Israelu, Palestina. E tele na whai le teimi o le afiafi, tau afiafi. O ngoto ifo le la. E sa uai le tama wha ipoipo. O le wha toa whai awa. E sa vali mai ei mai lona whale. Angai le fale o le tamaitai. Le olo whaatali atu o le tamaitai whai poipo. Ia maana mea po ana wo. O tau pou. La tau te toi sava. Vali whaatasi atu le fale. O le whaato a whai awa. A le teimi le o le tau a fiafi. O lona winga. Wa mata o na wha malu malpong sa. Mai tatau ai ona. Wha mumulea. La mepa pol mori. E tau na tutul la mepa. Wha malama le ala leo le asava vali atuai. Mai tau mai woe. O le tātou taltono lo tātou whaataltali I toia fio mai o Yesu Keriso. Mai matua mana o mia le kalesia. Ia le malama o le ala tātou tea. Sava vali atuai. Ma tātou o atuai. I le aso mātango fie. Wai moni lava le fiong pa ia le atu o lana. A fiong pa ia o le sulu. I o tātou vai. Malea. Malama I o tātou. Se wha wau ia le, whai tau a tātou lau talvou. Ona o le sa tātou whai tauina, whai tusi leo sa kāria morsi la fia wha molmole lava. Se whai tau a tasi mai ia.
na iloa e Sakaria le whaalinga. O le whaalinga na ia iloa wha mai, o le tunga la mepa. E fitu ana mori o loo iai. O loo iai le ipu aura i lunga. Ma le whaamtalanga o loo tutui au tafa ia la au olive lua. Ai o le ata woe. O loo wa ai e tuai Sakaria. O la mepa po le tunga la mepa le amona mori ai fitu. Ma la au olive. E sa wai le swau, e sa saa mai e le swau. A ngai le ipu aura o le pito i lunga. O le ipu aura le pe fa soa mai ai. I mori ai fitu. Ina ia fa wau pe ona mumulea. Tunga la mepa. Amene. Le awa au highlight ina i lang mumul pito i lalo le kuoto na taua. Especially for the young ones to understand. Lala winga. O ia o rive lua, la o rive lua. E vai e tuai, e Sakaria le whaalinga o lo alui fo ai masai fo ele swa o le ipu oro. Ma mumu ai la mepa. So from the holy ones that stand in God's presence. Ala o rive ia o tangata. Tangata pa ia, the holy ones o lai tutui fea. Ile mamalu ai. Ile mamalu o le tua. Amene le kalesi. His spirit is imparted to the human instrumentalities. O tangata paia ia lo lato tui na atu le nganga paia o le tua. Ina ia, lato au auna pe ia te ia i lumo le mamalu o le tua. Oe, o le whaam talanga le tua na whaia Sakaria. Sakaria, po le ale whaingata o le ngā luenga. O le ale ti ngā ino le ngā luenga le fea ngai moe, awane ngalo ia toe, e le ole fita fita. E le ole malos, hao lea, o le nganga pa ia o le tua, amene le kalesi. Le nganga pa ia le o le tua, le whaatusa i la uolive, le lingi mai o le sua o le nganga pa ia o le tua, e mafu ai woe. Ona malama bea le ala e sawa vali ai le kalesia. Ai a fai woe ma le kalesia, o leo tatu tūlata, i le a fio whalua mai o Yesu Keriso, ai le aise suau, le aise anganga pa ia woe, e le ma whai una malama le ala tatu te sawa vali ai. And yet, at the same time, we announce, we preach that the second coming of Christ is near. Tatu te launga ina le kalesia, walata lea. Wa lata le fia mai o Yesu. Awa le tau mai i. O tau pou e to se fulu. Na la tau wha tali uma mole. A fio mai o le whato a whaiawa. Alo na winga. La tau te iloa a fio mai le whato a whaiawa. Peta iane o leu te wha manatu le kalesia. O fo linga ia. O le kalesia a lumanai. Le fio whalua mai o Yesu. O a fo linga. E iei tangata. E tali tonu i le toia fia o whalua mai o Yesu. E la unga le toia fia o whalua mai o Yesu. E tali tonu i le lata mai. Ai o le aso e fia o mai Yesu. E maua mai. E le eise suau. E le eise a. Le eise a nganga pa ia woe. Pape fea oe le ka le sia le tae aule nei. Toe mana tu natu ia. Eise a. Walata le fia mai o Yesu. Ia se fai tau ono lea lava au te refer to lava le tātou youth. Fai tau mai le tātou koutu le ilunga ia whamon mole. Fai tau fatas ia. Se fai wau whamon mole. In the parable, all the 10 virgins went out to meet the bridegroom. All had lamps and vessels for oil. For a time there was seen no difference between them. So with the church that lives just before Christ's second coming, all have a knowledge of the scripture. All have heard the message of Christ's near approach and confidently expect his appearing. Tai peilava o talavau tau pou ia to se fulu. Fatalitali uma, la tui loa la fio mai o le fatoa whaiawa.
Ai whai tau vaenga leo tātou la unga wha mole leo tarvo. But as in the parable, so is a time of waiting intervenes. Faith is tried. And when the cry is heard, behold, the bridegroom comes. Go he out to meet him. Many are unready. They have no oil in their vessels with their lamps. They are destitute of the Holy Spirit. Many are unready. Amen le kalesia. Toi ba faula ye tato le tae. To a tele la tu tele ya. Sauni. Ole atana. O fōringa ngā le kalesia. O la usili lai whaingo whia tau nei le kalesia. Koe sauni molto e fio whanua mai o Yesu. A very simple question. Are you ready for the second coming? E mai le nganga o waloanga. Many are unready. Tai pei lava o le whaamtalanga o le whaataoto lea. To o lima na poto masauni. To o lima e leia. A tu i pasene. O lea. 5% o le afa. Afa o le lotu. E leia. E le sauni. No fotonu asi e singa le afa. But it depends. Po o le tūle o tau popo poto, po o le tūle o tau po vale. Tā lau tapena ngā lea ka le sia tai au ne. A whai leo whai mai le nganga o valo anga le me tupu ma fōringa o le lotu. A o luma nai. Le fio whalua mai. Le asau sauni ninga tai au nei le ka le sia. Without the Spirit of God, a knowledge of His word is of no avail. A whai ele ai le nganga pa ia o le tuolona winga, tā tau te le manino ma malama lama foi, I landa hawhiong pa ia voe. E matua tā ua la le iai o le sua ulea. E matua tā ua a o luma nai lava le toia fio whalua mai o Yesu. E matua tā ua le kalesia le iai o le nganga pa ia o le. Nā sau whiwhiringa e whai al tai au nei. The theory of truth, unaccompanied by the Holy Spirit, cannot quicken the soul or sanctify the heart. O le mata upu moni po le tala whatatau le upu moni a le atua. A whai le o whatasi ma le anganga pa ia o le atua. Nau o ngā moni o tus pa ia woe, e fiu lava e tau mawhai na ia. A mawhai o nei lo hatu. Le mawhai ona e talia ina, mawhasu sulu atu. Ia le tala moni a le atua lun toi fia mai, e le mawhai. The theory of truth unaccompanied by the Holy Spirit, ale aile nganga pa ia o lan me tupu, cannot quicken the soul or sanctify the heart. Fiu lava e tau mawhai na ia. Tu atu ia le loto mal tangata atua e le mawhai. Kai pe ia o ta avale a sa mua yaso ia. Te loto te lo to ia no mai ne to o mai e te ai to ta vale ia sa mo. Ta ma foi na de kau skaka kwa. Ala me tu. Wa fiu skaka ele ola. Ala me tu. O le fik. O le fidiki mai. Te tala o fa o tanga. Le o langa fa pa ia ina. Aisia, ele aisia. Le le tele au to ina ye tuai. No le tu tele lo ngona mai ale mo to I respond mai ato ina ye tuai. Ia vi ele tu. Lo no winga wale ma faina fiki mai le nga wenga le nga pa ia. I to tono le kalesia aisha. Ona la eta la ila fio mo Yesu. Ale nga pa ia ma mau le ma le loto ma le nga. To mai tau mai foringa le kalesia. O le ai o luma nai lava lona toia fio mai. One may be familiar with the commands and promises of the Bible, e loa ia, folfolanga o lea. E loa folfolanga tu spa ia, matua maasani lava iai. But, unless the Spirit of God sets the truth home, a whai o lei loa, ia le ngā luenga,
Ma folanga o le toi fia mo Yesu pe tai ane. E na te leo talia ina le nganga pa ia o le tua I to tonu o lona loto Yesu ke riso lea. Le almetu, the character will not be transformed. Ele mfainsu ia le olanga. Amen. Alai fola e fia o Yesu. E talwai ona leo yei le nganga pa ia. Na te leo talia ina Yesu e vea maaliba faola. E ta iala ai masusulu e pialo na olanga. Faola ina. E fiu lava. Ele mfainsu ia. The character will not be transformed. Polinga yo le lotu oe. A o luma na I lava luna. Fiu falua mai. Tua whaai. Pai tau whaatasi wha molmole el tātu au talvau ia. Without the enlightenment of the Spirit, men will not be able to distinguish truth from error, and they will fall under the masterful temptation. A whaiele aile ngā luenga le nganga pai ai to tonu o lau fina ngalo, mo lau loto tai au nei le kalesia. O le almea le atupula le mwhantatou lole e senga o le mea moni. Mai mea tau wha se o le olanga. Lona winga, o le atatou wha pepe o le tala Isaia, ele nua Israel, o tatou wha pepe mai, o le mea le lei le mea le anga. A o le mea le anga lea. Mea le lei. O le iloa, o le mwhaitatou lole se. Polinga yo le lotu. Nasa wawai le kalesi. Le matua wha iloa mai ai, o le ata lea o luma nai, le toia fio mai o Yesu. Ia, tato vai tau whaatasi. Le la uma o te lope toe tolu pe whaani slaiti e wha mai alo. Ia, the class represented by the foolish virgins are not hypocrites. They have a regard for the truth. They have advocated the truth. They are attracted to those who believe the truth, but they have not yielded themselves to the Holy Spirit's working. This class are represented also by the stony ground hearers. Amen ele kalesia. Te la umole fasorta ale nei. Pa meo I la tau nei. O lo whatatau. I tau pou valea. E leo la tau ni tangata fo ia ni Phariseo. They are not hypocrites. Aisea, they have regard the truth. La tau te lol mea moni. They had advocates for the truth. La tau te matua lango e la ungaina mea moni. They attracted to those who believe the truth. E tosina atu la tu vavai ai la to la ungaina le upumoni. But they have not yielded themselves to the ele tuina atu ato o la tu tangata ele ngā luenga le nganga pa ia. Ele talia ina ato la va Yesu I o la tu. O ile fatusa ia la tu. This class are represented also by the stony ground hearers. So si fiel whaataota e whaatau lulu saito. E sa lulu saito. Mai, oisi saito na lulu lunga le ele, e pe o le ala o le maa. O lo whatatau le loto tangata e pau, ia le upo le atua. Ma le tala le leia le atua. E pe o le whatu saito e pau lunga le maa. O le alme tupu le saito e lea. E le ola woe. Aisea, matua malo tia alava le loto. Stony heart. Ea, o yeini. Tau pau e malo tia ale loto I tono le kale sia le neitaia. Polinga I o le loto oe. O le tae au le nei. O lo manao ai le langi oe. E suia. Suia mai le loto tia malo, peise ala po se maa. Ai e suia lo loto ia vea o le ele le lei e pa ui ai le fatu saito. Ma tupu, ma ola, ma fua mai. Nasa utali ile tuortai au nei le kalesi. A whai o leo wha e loa mai o fōlinga ia. O lona winga, ua tatauna whaia sa tātou whilwhilinga, tāpate nei. Ua tauna whai sa tātou whaiunga. Ave se ia le loto maa. Ave se ia le loto le mana e talia Yesu.
Ele mana e talia le nganga pai aisea. Ua matua lata lata. Le toi a fio mai o Yesu. La fa uma ia le. Tatu fa soa tai al ne. Patawatas, ia. Therefore, they do not know how to trust, how to look and live. Their service to God degenerates into a form. They come unto thee as the people come, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. For with their mouth they show much love, but their heart go after their covetousness. O le nuu na o le atua. Po o tangata i o le atua o lumana ilo na toe a fio mai. For with their mouth they show much love, but their heart they go after their own covetousness. Tātou ke la ungal matua matautia o le alofa o le atua. Au lātou loto. Whai a lava le mea lātou te loto matu ina naui ai. Eskielu e tolu. Tol tasi wo e. This is the class that in time of peril are found crying. Peace and safety. They love their hearts into security and dream not of danger. Tātou maumulmule leo e lungo le tātou. Ie wha mulmole lava. Tātou vai tau whatasi ia. E wilava na iai noa tanielu mai opu. Ile nu. Au lātou wolai peo na iai fo ile atua. Lātou te whaolaina. They shall deliver neither son nor daughter. Lātou te le mawhai o na whaolaina o lātou wa. Ata li I mo lātou a fine. A le iei tangata mawa ai o tu spaia. They shall but deliver their own souls by their lātou te manatu lava. In their own righteousness, they deliver themselves and get salvation. La lātou te manatu a lātou ia se awal pole. Ei mose me lau profeta. Ei tu spaia. Ale tātou te whaitau le tu spaia. We read the Bible every week. We go to church. Amene. Tātou te whaalongo le whiaua le atua. A o to tono o lātou loto. La lātou te manatu lava. O lau whaolaina I lātou. Peta iane. Ele o iai le nganga pa I o le atua. Nā sau tali le kalesia nei taia. A whai o whōringa ia le uwha manatu mai ato e maa. Rona winga. E matua alanga ta tau le kalesia. O na toe vāvai le tāua. O le whai au lau whiwhiringa goe aisea, e matua lata tele le afio mai o Yesu. Ma e moni lava, ma wha mao. Ia, manuia ono Yesu. Amen. Tātou whalongo le tāu le ne fui au wha manatu mo tātou. Tātou te tāpena e le toi whio whaalua mai o Keriso. Ia pe o tātou sauni. E mai upu mātango whio le vinga o le tua se lau ma le lima. E leise tase nā te iloa le itu la. E a whio mai a Yesu. Se lau ma le lima le vinga o le tua. O le a wha iuna e le tātou sauni ngō lau. Whaftai.
whaaftei le tue lau fio nei tai au lau sapati. I tā ua lau tūspaia. E leo mawhai lava na e tū la foi nei lau e kālesia o no lau alofa, te whamanatu mai pēr. Ia, mai e au mai a lapta inga mo i mātou. Mātou talo nei tai au. Ie lungo lau e kālesia ato ma lava lo manuia. Au le alofa lo walpele o Yesu Keriso. Ai mai se lava le tua, le mātou maaftanga ma lo wanganga paia. E o nata e au mātango fio lo toia fio mai. Ono Yesu. Amen.